hanga family yawe tari mu kigambo cya ruhanga ihanga ryaba tari mu kigambo cya ruhanga nirbar musa namwe ntwebaza munonga kidiko n'uwitu wambarira city mbarira greater Orsense Church amakarisa gona garmishani hatkor kuzarugaza hariyo mishani ngo abantu barhanga hagire cyabatahamu kwa kuba hatari ikigambo cya ruhanga norebense ekabera musa kandi ekabetari mbuteka ewabo tine kigambo cya ruhango magaragawe ninyenda kusaba no basa kutunga ibintu bingi no basa kuzara abana bingi no basa kushora bakazi bingi no basa kugira sente nyingi konka wabo tine kigambo cya ruhanga no botari mbuteka kandi no buru musa kureka kikuba kirumu ninkeke kituri kureba hangu omwirima gukaba gushwekera mizi mingi kandi umwoyo warhanga kababa nagenda yiguriya go mizi rero umusorongo gwa kashatu ninyenda mu okurikize ruhanga yagira ati habeho umusana gwabaho omusana okwetegerezibwa nekintu cyangu uko umusana gwabaho umuntu yashoboroka isi yahweza abantu basoma abantu bayombeka amaka abantu bahashubura bagobe sente nyingi abantu babaje bagura motoka bazivuga mwe esi yatebekana abo ko mwirima tina hor kubasa kuraba kugire cyo wareba nabwe cyo ko kunabagambira ngo mukashesha katuteka teke aha ikigambo cya ruhanga kirimo amagara ikigambo cya ruhanga kirimo ubutungi ikigambo cya ruhanga kirimo ubwenge ikigambo cya ruhanga ko kusoma injiri ya Matayo esura musanzu Nsorongo gwabiri nena ebyenje yaharukiri nenzo y'umusenyi buri umuntu wena ohurire kigambo cya ohurire bigambo byanje ebi akabyorobera nashanisibwa n'umuntu w'ubwenge owayombe kirenjuye aharukiri omuntu wena rukurire kigambo cyanje akacorobera nashanisibwa n'umuntu w'ubwenge nani nyenda ngo teka hakigambo nobwo roine mirimo mingi konko hurire kigambo cya ruhanga okiteka tekeho ahabwo kube kigambo cya ruhanga nagambo mu kigambo cye nagira ngo buri umuntu wena yaba musheija yaba mukazi yaba mpangare yaba mutsegazi yaba mugurusi yaba mutungi yaba mworo yaba shomire yaba tashomire konka buri umuntu wena ohurire bigambo byanje akabyorobera nashanisibwa n'umuntu w'ubwenge mbweni yarete cyo kureberaho owayombe kirenjiye aharukiri bwanyuma enjure kagwa omweje mure gukahimitka ihunga rikahuha byona bikatere jonju konka etagwe ahabwo kuba ekabe yombekirwa harukiri haleluya ekabe yombekirwa muri Yesu manya Yesu norukiri ekabe gumire ekabe rije hakagwenzura ihunga ryahuha ebingonzi byatera habaho kwimukerera mizigaba mingi konka habwo kugira ngwenjweje kabe yombekirwa harikiri ebyo byona bikatera enjwejo konka enjwejo teragwire omunsi wo harimo ibintu binge biri kubasa kwikaho wabo yombekirwa muri Yesu wabindi yaba n'urufu yaba n'endwara yaba no kuferwa yaba no bworo yaba n'enjara yaba no kutigwaho yaba no kwangwa yaba konka byakushango yombekirwa muri Yesu nibikutera konka tor kugwa no guma mu mbabazi konka tor kuhinduka konka tor omuntu naguma nareba Yesu aryo muri iwe ebyo byona bikatera enjwejo konka enjwejo tiyagwa ngeno musorongo gwabiri na mukaga nugamba aha muntu ndijo nukugira ngo naburi umuntu wena ohurire bigambo byanje atabyorobere nashanisibwa n'umuntu owayombekire enju ya musenyi bwanyuma enjure kagwa omweje mure gwahimitka ihunga rikahuha bikatera enjwejo ekagwa no kugwa kwayo kukaba kwangu enju akombeka enju ye nungi konka yajombeka hamushenyi yagitera plasta yagikora frowa yagitera painti yagishakaza amabati marungi kagaga birebi yagikora je munonga ikonka nko kuturkureba hogo kuro muntu nahita ryo muntu wamani
konka omusinge gwe gombekirwa mu bacwezi gombekirwa mu bushuma gombekirwa mu bintu bigumire mbwenu ngu omweje mure musorongo gwo gwa 2006 buri muntu weno hurire ebigambo byanje atabyorobere abishemwe abantu barahanga okutorebera kigambo cya ruhanga noba noshanko yombekirwa hamushenyi okutorebera kigambo cya ruhanga ukaguma nogete ibyo ne bya TV West ukaguma nogete ibyo ne byabahure ukaguma nogete ibyo ne byabashomesa konke kigambo cya ruhanga bishemwe cye kinkuboreka ogunu ruhanga yagira ati omuntu wena otakorebera kigambo cyanje nashanisibwa n'omuntu wayombekire njuye ahamushenyi akajombeka ahamushenyi woku tukurire kigambo cya ruhanga tacorobere nashanisibwa n'omuntu wayombekire njuye ahamushenyi mushorongo gwa 2007 ngo bwanyime njure kagwa omweje mure gukahimintika ihunga kahuha bikatere enjeje kagwa no kugwa kwayo kukaba kwangu okutombe kwa muri Yesu abishemwe abantu barahanga abatwire bahurire kigambo cya ruhanga ukabura kutama amagara gawe gono kagato muri Mukama enjeje kagwa nubu yabiretire presta nubu yabire kozire furo waje nubu yabire mutayirizi nubu yabire shakiza amabati marungi nubu yabire umusiringi konke kagwa okugwa kwayo kukaba kwangu nani kushabira Mukama kwatse amagara gawe Mukama kwatse business yawe Mukama kwatse abana bawe Mukama kwatse oyombeke bintu byawe omuri Kristo abantu emusinge y'amajugabo batiremwe bintu bingi byashanko musenyi abamwe bajombeka amitwe y'enkoko abandi bajombeka amitwe y'emitumbi y'abantu abandi bajombeka omusente zibibire abandi bajombeka enjwejo rya musenyi ngwekagwa kandi no kugwa kwayo kukaba kwangu mwene bigambe ibintu nibicubwamo biceka bibiri umusorongo gwo kubanza gwa 2009 okusyagwa 2006 no gutugambira ngo muntu weno rukure kigambo cya ruhanga kacorobera nashanisibwa nko muntu w'ubwenge nanyenda kushabira ngo ruhanga kwindwa muntu w'ubwenge uraba umunsomu ko muntu w'ubwenge ukore ibintu byawe byona nko muntu w'ubwenge konko kugira ubwenge burukirayo no korebera kigambo cya ruhanga korebera kigambo cya ruhanga ni kikombeka kigambo cya ruhanga kirimo amagara ikigambo cya ruhanga ni kikwabura ngwene cyo kureberaho umuntu yabatombekirwe muri Kristo nabasakurwa mukayahurire konka karahike hari yanywamarwa aho tokeba mukirize aho tokata kumanya bukuru aho toke nabingabo mukaye aho toke bunda bure no kurya cyaciro aho toke abunda bure no kunabumbirwe abyamo mu kitanda cyari kubi ngwene uko korebera kigambo cya ruhanga no sohoro hurire kandi ugaruko hurire otura nabeka yawo hurire okore mirimo yawe yono hurire ahabwo kuba noba oyombekirwa muri Mukama noba oyombekirwa muri Kristo manya Yesu no bikiri kor kumwombekwaho wamwombekaho ikintu cyona yaba wamwombekaho business yaba wamwombekaho abana bawe kabakwasa Yesu okamuhindura rukiri otabahereze mibazi otabakurase kindi nobu hakubahebera kuterana bitera konkana baguma bemerire nkenje gitwareba tine cyukubasa kugitengesa nani nkusaba tarondijo kubasa kwekorera ibyawe akabikwihaho okombe ko muri Yesu nkawazo muri Yesu okombe kamu nani nkushabira ngo umuntu w'ubwenge otakaba nkogo umuntu wayombekire njiye nungi konka kajombe kamushenyi akahendeka konka kahendikira busha ikigambo cya ruhanga ko kusoma mu cyeshongorece cya magana kinana na kimwe nkigira ngo ebi byanjye Yesu akabyekorera umwana wa ruhanga utagira kibi akarugo mu iguru akije yarwo mu iguru ahabwo kukunda kwe okunyozi yahe bibi manye bibi kugumaho nubanoshana no muntu go wayombekire nji yahamushenyi ahabwo kuba kokombe kenjo hamushenyi nobu wakugitame bigumire biri kushabita ruhanga yatwabura mukasheshaka ngo nashanisibwa nko muntu wayombekire okwanga kurire kigambo cya ruhanga nashanisibwa nko muntu wayombekire nje ahamushenyi ibyo nebibi no bigenderamo no jware imyenda yebeyi no yombekeka yamani esente ziyombekiro zibire
niwe nyangariza abantu hacharo torukwenda kurira kigambo cya Ruhanga sande nkeji hati wo mwanya go kwina mkuka zo mwiramizo uriyo noza habara uriyo noza mu trading center abandi bakinga amaduka gabo baza kushoma konki wagumo bategererizemo nikimanyisa ngo oyombekire amushenyi iwo nobwo reno joti nyowe ezange sente tinkwenda kustwara mwiramizo uriyo noswara umbara uriyo noswara umbamarayi uriyo noswara umbafumu uriyo noswara kuroga bagenzi bawe ingenda kugambira ngo oyombekira amushenyi nihenda kwijihunga kandi yenda kubagambira ngo nahati ihunga ryagireho ihunga ritira makaminji gagwa ihunga ritira abantu bingi bebitinisa bagwa ihunga ritira abantu bingi bashomire bagwa kunka ko rukombe kenji yawe umuri Kristo ma Kristo norki wajombeka hari Yesu wayombeka amagaraga wa hari Yesu nuwogo kugira ngo Yesu akiza ibi byanje gomwe shongoza kana hereza ubujurizi akaba nahamya yagira ati byone birukundu sya mushorongo gwa kabiri mu kiceke cya kabiri ngo byone birukundu sya bimwegekerire nkasheshaka nyenda kushabira ngo kwa kuba hari bikurusya ubyegekerere Mukama ubimwegekerere yaba nebyo bushwere ubimwegekerere yaba nebyo amatungo ubimwegekerere yaba nebyo Aron z'amabanje gutwine ubimwegekerere byone birukundu sya ubimwegekerere kandi ajat kandi n'indwara zanjye zona nuwazintambira tino ndijo wena otari Yesu yakigaruka bemirundebe ekiri kumanyisa ngo Yesu nuwari kubasa byona Yesogo nuwari kubasa kubyemera Yesogo nuwe yayemire byanje nyo nkaba niteka haraji nakunahirize kujunwa bunabe niteka nabo bagira ngo hatuwaza kubota konkara hango tatureka akampinduriraho yanyihamura umugo kuteka hareji yamperezo mu mugo kuburira injiri nyenda kumusima munonga kurwo mwaka guriya ogwara kumirwenda kinana nena obunabire niteka hareji kunahereze kujunwa nasunwa abantu abatsigazi bagenzi banje bagira ngo hatuwaza kubota nabamwe bakija kunsibura ahakire kinde cyo rwo kubanza nkajunwa sande emishani ekigambo cya Ruhanga kiriyo mu kitabu cya Nabi Isaya kikabanza ngo ebi byanyu no birabe nibitukurira kimwe nkakarari biryayera binkebyo byentame birkwera ebi byanje kandi bitukura niteka haraji ningitekero mu kizinga aha kashosho mwizaho nebi byanje nibitukura bo mu kizinga abo nibamanye sindo yanje niteka haraji nyomo unsobire ninyetati amajenyi gabatanyesire nyomo nindaro muzadansi ebi byanje byatukwirire kimwe nkakarari konka kunikirizo mwana wa Ruhanga nayorebere kigambo cye bayeta shorongo gwi18 umusura yo kubanza mu kitabo cya Nabi Isaya ngumbwenu mwije twanure hamwe nikiriza kwisha kutensa na Mukama kandi nyenda kubahamiza kuyihamwikiriza naguma nanshururire bigambo bye naguma nanshururire namaye akaborukiri namwemereraho okurwobwo no kutyahati mukasheshaka nimba shabira ngo Mukama kukwatse oyemerera harukiri Mukama kukwatse oyombeke ebyawe byona okukira munonga magaragawe ugombe cyo muri Yesu norukiri ibirisha byona nibize kuteraho konka tori kwije kugwa abo kuba no boyombekira umuryogo umusorongo ogwa ceke cya kashatu nishigira ngo ampumuzo mutima gwaba gushobirwe kandi kuntera nsebo ankwato mukono nyowe ninkundi izina rye rurungi izina rya Yesu nuwo Mukama wanje otarwaho Kristo Emmanuel haleluya nyenda kubahamiza ngo Yesu akwaho ibindi byora nibasa kwaho abashija nibahwaho abana butuzire nibahwaho matungo gutungire nigahwaho onangwa no businge no buhinduka konka Yesu tari kwihinduka nuwo gondo kubendeza akasheshaka umwakire mwombe ko muruwe manya n'umushana nsege kabitari mu buteka konka kigambo cya Ruhanga kuyagizira ati habeho umushana gwabaho umushana ikituru gukundira no gutanisha mwirima na n'umushana umuntu kakubura mu mushana abumwirima ekayibura kumwetegereza wowe nkabura kwemanya abandi abashobera kandi ko kuburyo mwirima nuboshobere nangwa atine neco rukukora uguma no genda no bandagera kunka ko kuzo mu mushana
nohweza mwakirogwo mwakire ekigambo kya Ruhanga kandi ekigambo kya Ruhanga orikucyorobera nashanisibwa n'omuntu w'obwenge ninkwendeza okuba omuntu w'obwenge Mukama witu omurungi abahereza umugisha katushabe Mukama Ruhanga omurungi nitukusiima ahabwokuba twahurira ekigambo kyawe kandi ekigambo kyawe Mukama kirimo amagara ekigambo kyawe n'orukiri tuhereza omutima gw'okucyorobera kyenegeza omu matu g'aba bacurura Mukama barikurira TV West ekigambo kyawe kibahindure ekigambo cyo kibazone ekigambo cyo kibombekere ekigambo cyo kibatungise ekigambo cyo kibakingire ekigambo cyawe Mukama kirimo amagara cyerezo umugisha abantu bo bacorobere bombe ko muri iwe Mukama bahinduka abantu b'ubwenge baraba umusomo n'ubwenge ekigambo cyawe kitakabargaho ocayo ikirize kizo mitima yabo bacyakire no bucurezi bwingi iwe Yesu Kristo Mukama witu kandi umugisha gwa Ruhanga tateyitwe n'umwana n'umwoyo rukwera gube nimwe gubarinde umugisha gubazune gubatungise gubahumurize abaferirwe n'abarikushasha gubatambire umugisha gubagarurire umugisha gutakabargaho gubagabirira uburyo n'emusho hati n'urubyona Yemere mnonga Mukama simwe iyo watambura ni yitweshware ntwenda no kusima Ruhanga ahitwa atandize cweka kiti cyenziri cweka kiti cyo kigambo cyizoberi umuhereza wa Ruhanga yatuhereza umugisha yatuhisa umugisha ibigambo birunje mnonga watambura ni to mucweke kinenye sigangu hino ku watunga umugisha kandi obundi kuwakubasa ko bundi washanga umuhereza wa Ruhanga nahendera ekiyana yegesa ho yakiho muri Matayo ninga Matthew Debo mutwe gwa mshanju omushorrongo no gwa Bernina niwe genda ho parampore ishomero kurunji no ija kuri ibigambo bya Ruhanga bihadishirwemo ibigambo birunje munonga biri kwisa umugisha yaba Reverend Aron Turamyomwe kandi obuhereza naha All Saints Church muri Mbarara buzima yatuhisa umugisha omukasheshe ka sande kizoberi sande erukoheruko mu kwezi kwikumi nitusime imbabazi ahabwa izoberi nitusime imbabazi ahabwa sandeji tusime imbabazi nahabweka yawe tusime imbabazi ahabwa ihotiriho program ya NDYAMUSIIMANTA ntwenda kusima tutine bugaritsiro ka program yitu bitu nimbisi yangwe nkondo program yitu yenkondo ntu recording erizoba ahari inkore place ahari shaha manana zo mwihangwe kikaye mwana utaka ubase kuhangura no basa kutware kitagururo cyawe ejeshongoro cyawe cyo binyakare ushanje wahangura itako ushanje wahangure moto kushanje wahangure bintu binji munonga ebitukuretire ibinyabura we kikaye rizoba hasha manana uze ku recordinga ahari inkore place program ni NDYAMUSIIMANTA ndikire ya mirembe tuyikirize tuhumureho nitugaruka Mutabache mteshongore icho program ni NDYAMUSIIMANTA oine kire ya mirembe sima Ruhanga habwa sandeji sande erukuhendero kwezi kwikumi nembabazi bifu ntenda kushasha neka ya Dr. N. Kabarije ubwo lecturer hari Bishop Siwa University in fact he was my lecturer twenda kushasha neka yawe yona twenda kushasha ahabo kurwaho umuhara wawe ningasho mwerere wawe numanye umwana no bwakuba yakuzire nabari yo mwerera hamuzire mwene tushasha neka ya Dr. Barije Enoch mwena ntwenda kushasha nimwe konka muhamero muri Yesu Ruhanga no wahereza kandi no watwara no magito abikirize Yesu kubumjuru wamagaragitu toyine cyo kucukora Ruhanga cyasharamu nico rukugenda naco mwene mureke twezira cyamana ga Mukama twezira cyamana ga Yesu byona naija ko biturabyamo ecweka kitwakabone cweka cyo bujurizi kandi okujurizi na rya Mukama ni chikuru okujurizi na rya Yesu ni chikuru ahabo kuba none omugambaho orukumumanya none omugambaho ahabwe byakora bizemu none omugambaho ahabwe byakorire nuba no mumanya torukubasa kuijaha kujurizi na rya Mukama utaka mwikirize kuba mujunwa magaragawe mwentu inomjeni witu werizoba Godwin nabimanya indeed inkizi na ryagashomeza munonga nabimanya Ruhanga no warko bimanya mwena abazire bakakweta izina ribenje munonga in fact Godwin twakushemerwa orirota Godwin ndireje abo mukabarire je zibine inshonga amina Godwin yendorebe byo mukamera oyanjura bariyo no batureba tumanye na Godwin na rugankaye Mukama wita simo koko nabanagambire izina Godwin nabimanya kandi Yesu akanjuna nchiri muto Yesu akanjuna nchiri muto nkuriro mu maka gabahereza tata no mburizi
hati ni ordinand bamwita festo mukiga mweni wakakurana umanyo kushaba ukakura buryo mu muhanda gw'ikino reba itwa abazeni bane batwegesa ngo twegese umwana umuhanda nanesya atarugwebwa yes atarugurugamo mweni turi Godwin ukakurura umuhanda gw'ikire Mukama witasimwe ntwenda kumanya Godwin wazarura umwana wakanga nkazarwa ndi umwana wa kashatu umbana mukaga turi abana mukaga nangwa tukaba tumanya ngo turi abana batanu konka Ruhangayije yatwongeraho akoraje Onesimus ariyo musiniya wanu Bulach High School Bujaga mwene turi abana mukaga kandi Ruhangaci turi inzirege indiyo wizara rya kashatu mwene Godwin twenda kureba toratirwe insubo umukushoma byona bikaba birje school fees ziriho ibitabo biriho ucumu biriho no manyara haba kuba nkitwo shanga wa biroryo kwe nakacumu to kareba n'ikitabo to kukireba mwene Godwin twenda kumanya kushoma kwa ukatambira kutandikira happy one nkabanza mu church school ahabo kwa my dad akaba yaha kanisa mwene tukatuba twine kugenda nawe habaho transfer muzoko moshanga transfer ya hika ahagati ya tamu nabwo genda kuko botine option oshanga watandikiro mu ishomero rusya ahagati bakuza gukora ibyezo nambwe ninyishika hino butuza ahishomero charugaje tukahikayo bakuza gukora ibyezo twakora ibyezo kandi Ruhanga yatugerera imbabazi afamire yitu twabasinga kuba bembashoma bo kubanza bashoma beka yitu bagira abantu bona bashoberwa ngo kandi mwe mutwiziriye konka okushoma kwanje kukaba kutarije urugendo rwo kushoma rukaba ekaberiye mukayano ko kuba kucira kugamba hawo mukayano kwa tureba wakurura mukete bekine ekayitu tino kuyabete bekine nangwa nakacinangwa na hatuno nabwite katebekine konka tukaba twine Yesu haza no kugira ngo tukakurura makagaba hereza konka nyowe noreba noba nokoraje you have to no ine kuza mu church services konka nyowe nkabanta kajunuru konko sando za hachachi sande no nemasti abo kwa mutura hakanisa konka no bwo za hachachi tokijirizi tinkijirizi nkabanjire kibi bebe kabana bintegeka nkabanyine kibice kishuba shanga nabi haba primaromo ntakajunurwe oko shanga nabi hakandi nkana kira rurengo rwo kubiha nabantu bakuru naba family nkawo mukanka nkaba composing kakashuba kamwa kuwabihira kuwa composing dire buri mwaka reba ngo kwenyini gakagari amazi nkaba bihangu hinechikoko siryo mu rutoki like nkabambi composing icushuba mbiha oshanga bo mukabona barara bashitani ahabwe cishuba mwene bija abana ngo banyetanizi na mwene banyahamo bwesije haza bateza kufindinga out bashanga ngo abantu babiri mwene kikaba kibagumera kunyicererezamo mwene ekibecho cyanteganisa nangwa kanyine n'ekibicu cy'ikinaga ushanga nintungura tine necyantabura ko na chamshano burakujiryo nyinga burakujirya mama jangu konko wanyizi umwojo wanje noha mwene ushanga kandi kitaruhu kiryaho konkangire kinaganzimba wena ndira no kur so watambira n'ikiniga cyawe watambira n'ikishuba cyawe natambira n'ikishuba naguma ninzo mukanisa naguma ninye yanjura nko junurwe konkota junurwe noreba ngo cyawe ko yanjura ngo junurwe kandi otajunurwe nacijo kikaba kigiye kishuba ahabo kuba twatayaye rwa sabadikoni kandi tumiri abana babahereza haza muye yanjura izina ndi Godwin nabimanya Yesu akanjuna utamina batero mu ngaro obure kugira ngo Yesu akanjuna obujenye yagenda okirebe konka nareba ngo nimbiha ambwenu omwaka gw'2027 tukaba turi aha kanisa ya Nyakigera ubwo twahiko mu cyakanga ubwo nkaba ndi mu cyakana cha primary mwenu hazaho mission tatakayo organizing mission na yitababuzi benjiri ekintu kitagata konga nabwe umwa ejo mission newa nabwe ntakajuno mwenu izoberyo bikaba biriye birabe na munano ku 10 namwe niyo mwebaziyo mbere ninyishuke myaka
yimazire omu rugendo rwo kujunwa nyine Yesu Kristo mwenu hakaba hari omuburizi Fred Samaguru yaburra barhe Paulo yabahandikira abakorinso abakorosaye shura ya kabiri omushorongo gwa mukaga yaburra injiri yahinda naye checkinga nareba kunta kutamburira omushana gwa Kristo narugayo najunwa mama yashemerwa ku rugobwo Ruhanga yatandika kunkorera byo kutangaza ukonko kuwanga wamburizeho omukushoma kwanje okaboshanga ngo primary nkabandi chikagati forum abo kwa niyo komokoko hati oshanga mu class yone ninyentine uniform uriyo mwana w'umuhereza ndi mwana w'umuhereza konka ahabwa family members struggles oshanga tine uniform kandi mu class yone kanyine one shirt esatemwe ya mutare na nempare ngufu ya black Echabiri cyete cyo Goodwin niki kandi turi kureba ngo tata yabirari yo muhereza atari kubasa kubura nangwa akasente ko kugura akasati ka uniform yes Mukama simu noreba obuhereza hino bwo kuba oba kutaha kanisa kandi okashanga ekanisa ejo teineho mwenu tine churu actually abakristayo bako expecting obenorgomuka oshabise then ebindi ni worukumanya konka mwenu twaturujiro muketaruho tukaba tutineka eryaho mwenu tukaba turyaho tutine nyuma turyaho hatoreba basic needs ebyetengo byaguma mwenu shanga ngo esate wajara Christmas niyo ragumizemu etamu yona mweno koshanga omwazi yonyine kujozya kunkumura na nemparejo Monday to Sunday nkabambishwara na Sunday na church omundu gumwe tukaba turigayaza so nkanishoma no mwana mweno bo bakaba bar planned Sunday kuyashire abana bazirwe yes abana bazirwe Sunday kuyashire nyona jwaro kunabire njwara omwana wakabajwire suit ya black nkeje yinjwiri yes yanja Godwin kan ebikane byo kujwara ishomero kawabireta church akatangara munonga konkanyo waha mutima nkajanti ruhangobu obuna yikirize omurundu gumwe ndiyajwara si ojijwire hati Mukama w'itasimwe mwenu nyowe nkantine nankito oshanga niyo tambura ahamaramu obo bari are morning mukasheshe kare oine kutambura kuza ishomero obo omumbewejo maybe njure ngwire obare bugenda no bukucumita konko gumisiriza na nobwo tine school fees bakakubinga ishomero ngotoine school fees nkabangenda ntaha mtecherereza my father akaba jatkari akwator papararwe ahandike baroha ahandikira headmaster ningumanyisa ngwe sente ninja kuzireta istayarugam ninga after ninga orgo kubanza twaheza Sunday nafa hati nyondo ndukwe expecting sente so nchishome njirebe baroha konkata ho stamp ye kanisa hati nchitwara ishomero headmaster jireba nomburizi okay zo mukirasi omushomantyo na rugaho naheze cyamushanju Ruhanga yanjirire mbabazi konke ibintu byaguma Ruhanga konko kunamwikirize namugira ngo ankore haza Ruhanga yankore natunga basari natunga basari nashoma nomanya nkahereza P7 nyakera primary school so by then tata kana hereza chakabunga kandi wije kozireje nisha kozireje nangwa kakoraje munonga nico champisize basari so bajarangu abajungu urban systems bamuteresumu bajarangu Godwin akozireje mbwenu ayinorusa kurondisho merero best omurintungamo in fact twachere bo bakaba
bakaza muntu yera high school kitunga bareta admission baza na standard college ntungamo bareta admission na ntungamo high school so kuba considering jire bindi ka hamwe ka discipline bafo okushomesa nebindi bingi bihamuntunga mu high school banshashurira school fees umwaka guona bampana nebyo koresa ishomero mwenu barahangana kore bye yatanduko bokora ruhanga yatanduko bokora yanshomesa n'uburo bwa hati ni nsima ruhanga nkorire byo kutangaza kwihamwikiriza obwe ekayanyu iwe niyo wabenora banisubwa mu cyo mukushoma ningabona nabo kuzarwa nabo bereke ryejo imbere kaberi yejo yes imbere kaberi yejo konkar hanga yatugirire mbabazi imbere ateragumere uko kuyabire Mukama witasimwe echoke kirimune cyo bujurizi ni kusima riyo no tambrani itwe mu program NDYAMUSIIMANTA tusima Yesu ahabamagara gitu twena tusima Yesu ahabamagara Godwin nabimanya wambasise kubasa kurengu yashoma yahika hata hari mshyo mukureba hajwire suite yabere nareba kaza twona nanikeje ndisha jujware kuko bwa hata jwire suite ezata kubasa no kubara norengwezo nimba bazarhanga konka higuriye be byona no kwitiriza Yesu kubo mujino wamagaragawe mwe nabimanya twenda kumanya hatora hati nabimanyo ryota oyino mchara oriyo norunda toka bijire mwebyo oyino murumo ahawo kuba hari habaryo barena bimanya hari hababire nibakumanya buriya nabimanyo wacushuba nabimanyo wetsinega hati nibarenda bimanya hindikire nabimanya jwire suite nabimanya atari oriya benajwara kapari kamwe nakasati kamwe kwihoro kubanza mpaka sane mwe nitonda kumanya nabimanya hatorinkahi Mukama simu nabimanya wa hati tuwowe 12 ruhanga kanjirire mbabazi kunahereze kumwikiriza kunahereze kujunwa ruhanga yanyahaho ikibice cye kishuba yanyahaho ikiniga yantebekanisa yanjerraje obwa hati ninkora na Uganda Bible Institute nyamutiyobora kandi ruhanga kanshomesa nashoma ubushomesa bwa primary nashomesa aho mu Rurembo Golden Bells Mandela Junior wabushomesa wamani nabushomesa wamani nashomesa nambara preparatory ahifa mu mwaka gwe 2022 guhwire na up to February kwa kabiri ko mwaka nture umuntu urhanga kwiho mu kibine cya kabiri class cha we cya kabiri haza ndi mushomesa murungi munonga wa reading writing nakani nkora na art nkora na art nangwa kaba narugiraha ahabwe bya art so ruhanga yanyihokwe hati na tungo murumo aha Uganda Bible Institute kuba lecturer wa English and computer kandi ya kwiho mu primary level yes hati ya kuteko mu institute yes Mukama simu kandi mu institute omu yampereza muno bujunanize bubundi nko kuhwera orukujunanwa byobwegese ebyo bwegese assistant academic registrar wewe umuntu wamani mbwenu nembabazi Chwale nembabazi nabimanya because haruhati abari mu age yawe abatakikiriza Yesu ko mujino wamagaragabo baturyo baryo byensi mbaze ngo hati nabimanya nagamba ati unabimanya natugambira Yesu ngutukoreki hari yaba bineteka tekejo mwene bigambo nkabiri byo kubagariza mwamani Mukama simu hati omuntu oriyoko ompuri orukundebe bwa hati kandi wabire nandebo mbwirobo nangwa na wabire atakandebere nyowo kuba n'obujurizi nikyegambere aboko omuntu wabire atine nkito mbijere konka kushanga hati nimpindura hankito notora nsaka kumera ningira nti aha siuteji ninyine ujara henkito ya black eji nyine kutaho ya brown Mukama simu so noreba ngo kunikirize ruhanga yamperezo kugumisiriza yamperezo kumumanya ngo nuwe ayine byone nuwe ayine feza nezabu mwenu omuntu oriyokwe ariyo mchembi ariyo mukore bitahikirire ni muhengereza ngo ayikirize Yesu Kristo
yaba naenda kuhindurwa ahabo kubakora nagumerenta junurwe tinakubire ninkorana na ankore diocese tinkubire ninshitama n'abantu abindi kushitama nabo hati konka ahabo kujunu nico kiruku iho mu idara kikakuto mu yindi akanyo ho mucucu abamwe bajangu from grass to grace konka nyowe nanowe na nebinyasi bikaba bitaro I know bwaburyo mucucu amabare mwene ruhanga yanyihayo ogwe Yesu Kristo wunikirize yanyihayo nuko kunkora ekinda hati kandi tinda mu rugaho arekesho ngoro omuzaburi tindi twanshoni nakachi okuhamya Yesu mwene tinke twanshoni okuhamya Yesu owanyihiro ko mu mucucu akampisia hindi nobundi abenta akashikiriyo Paul najati ati tukujangu na tunje china kozireki I'm pressing on towards the goal tinka hichireyo konkani manyangu Yesu guno ounichirize no mwesugo wabo tichirize Yesu Kristo ebyawe nobotine hori nobotine magaragataho nangwe byensi nibikikari konka amagaragataho nobotagini yabane mnongo wishimwe Godwin nabimanya ntushabangora msi y'abantu nkababiri twendere tata ubwo abasize kujya tele company kiro mwana wanje baraha agaruka ishomero ataguma bambinjira Mukama simu abantu bakora musiyane binji ndababira ko bwiretse tubwine ninda musya bazire banje ordinary festo mu kiga na mama Evelyn cyakunzire ndarenzeho kare abo gukora nabo yes staff principal governing council Uganda Bible Institute nangwa nanye nashashana munywano wanje Dr. Barije abo kufera uwo mwana we anashashana we abo kubana chair finance council committee wa UBI mwe naramusya binkora nabo naba fellowship SCP men of valor abunku fellowship inga nabo abugana nabo kandi abankozire kindi na nabantu wa All Saints na Nyamutiyobora nambara nampumu delyantonde ahama kagitu gari nabantu bantungamo isinjiro abantu bona nimba kunda mnonga ebane mnonga nabimanya Godwin abayinde kuramsana binzi naho twanushara yahabwe shaha konka twenda kusimemba bazi ahabwa magaraga Godwin nabimanya ahabo kubasa kumujuna mweniwe niwe uhuta kikirize Yesu kubo mushuni wa magaragawe akakujuna ruhangana kwiho mucucu nakushitamisana bakuru ninjira no muroko ariyo naho obujurizi izina rya Yesu narihero obujurizi kiyamwikirize yamwiho primary level bwa hatu Godwin tatushomesa abana ba primary ababato mnonga ebya bisibwire ubwa hatu nashomesa ahari Uganda Bible Institute shwale noreba ngogwe n'uruhanga noreba ngogwe n'Mukama kandi nuwako basa gukora ecota kubasa kuteka na kutemera umuhanda higutari bito wawekirize Yesu ko mujino wamagaragaho program ni NDYAMUSIIMANTA oyinekira mirembe kandi oyishemwe ya Godwin nabimanya owabasa kutuhereza obujurizi akajurizi na rya Mukama tukabasa kumanya ngo Yesu nakore byembabazi nakore byo kutangaza ahiguriyo kumwikiriza akabo mujino wamagaragaho twikirize tumumereho netugaruka Hatari
kundi kuranzya hundukire ntangara mnonga kireba unahika ngaruka mamani tikine moba ebindabiremu ingo bujurizi bahati ubwo wadabizo nerizo nakora kundi kuranzya hundukire ntangara mnonga kireba hunahika ngaruka mamani tikine moba ebindabiremu ingo bujurizi bahati ubwo wadabizo nerizo banakora. Oh yes, kundu kureba hundugire intangara mnonga kandi kundu kurena hundukuza ndebo bujurizi twakushemerera twakutangira Nyenda kira Claire. orirota Ndireje mukazi. okabura Ndiyo. Babare kunyakira. tutakayikire hari ese cyashongora hine kiri kumanyiza kundu kuranza hindugire ni intangara no bujurizi ho No bujurizo. so ntwende tugambireho kaci ahabwa cece cyongore cyuwakeshongwira Ahindugire kwihanazarwa nahindukuza nindiho amazima yine kusima imbabazi nahari buri umwe no bujurizwe yaharugire Claire naho rugire so kandi yo nakitekateka nakicungura ndigire hari munongo yo mayina hakubarigire warebo tunante shongorire hanga nimba ni mlyazama mbani mbyazamani tugambire ne bakweto amazina ganje manyeta businge Anet ninzarwa kirabera isingiro o mwami Magezi Pascal no mucyaro mbabazi Jurida ninyeshongora ebyo shongoro nimburengiri kora bro mukweshongora ninkora enyuma ya Kidimish market ine boutique ndiyo muzire uriyo muzire ndona kusime mbabazi ahabwa businje no mweshongozi konke byeshongore byari kweshongora ne burengiri so ebyeshongore byo nibigariza mwamane okuba niwe ko kuboryo ko wane shongore cyeshongore cyenke cyitwaragamo kindi ukoreba hindi zire tangara mnonga buri omwe ina hari zire TV Westa tino program tuzetareba hindi zire mwene businje akaterere cyeshongore eki atukundu kureba hindi zire shwari tangara mnonga ndengu nembabazi ezinshembu isye kumpsya nkeri izoba ntwenda kumanya ko buzire yinakase ko bire no tukwinjira yo kweninga oburire mbuzire ko kandi yo hatinja narebeka nasimaranga kugira ngo nagaruka kandi yo hurire niyo kushago yo hurire ko kandi simaranga nagaruka kandi yo hurire ntwenda kumanya ibishongoro bya sofa oyine binga hi videos nizinga hi nkebintu ibishongoro nyine 11 yes byo nabine videos hirene kiri om studio nakikore audio cyashohire kiba cyakora 12 okay Mukama witasimu so omubwe umukweshongoro kwa gospel abishongozi ba gospel bine ntaro nyinji mnonga ninka habuze kibo businje bwo kubahereza no hurako gunayomba nogo hurogo nayetera nogu hati ngiwe mweshongozi wa gospel businje bwamo kabire byo kubahereza abishongozi batahibaho kanyo ntaro kanta buzumanya nzihe tarezo kwanoga mo mbeshanga hariyo butaro buce no shango kwa tunyoni nye number 1 uri atapana toka aba number 1 ebintu nkebyo Reverend obuyabari yaha yajangu ntombeka Mukama yatombekere ntwantu twarabusha abariyo mbeshonga yo muntaro bariyo mbombeka mushenyi binekombeka binekombeka arukire Mukama witasimwe mbwene cyo twinire businje nkakasa ko watireterera izoba katugambire nyowe niza premiering cyashogoro cyanje ahindugire abareba TV West munkunde musubscribing mliking Mukama bo mugishama abantu muri cyashogoro cyanje buri omwe no bujurizi nko bwanje yanakesho ino muntu akaba ino bujurizi nko bwanje akeshongora na wareba harugire mazima rabe nacura Mukama guma mperezo mugishanyo cyo cyane leta kugira ngo abantu munkunde twaza aha YouTube ntutekamo ha likingo ha subscribing mwaza YouTube nuhandikaho businje Anet okay namba kuleteranye wowe nyine obinambaze simuzuru inambaze simutuzuru ntiza kuzifika so za YouTube ronda businje Anet subscribing liking ebyeshongoro byeye na munonge cyeshongoro cyeye kindu kuranzia hindi zire ntangara mnonga ne cyeshongoro cyunje mnonga tukorire video nunje mnonga ningira wagireba kuruje mnonga ntwenda kumanya oyine manager ninga twatera amasomo ngaza kwa tuyo namwatera nimfata ko kanyine
so tushomere namba esimu eyo kumanya tukubarantere kubaragitere ninza kubakwata umweshongozo bunayishongora mu mabaga nayishongora wamwiviting oba no muka oyawe ine yakakoro kace she can entertain you ukutere byeshongore byebe bya gospel twenda kumanya namba esimu enamba esimu 0 mushanju 0 ina ashatu ni shatu kinana ni 2 ashatu ni 2 ninga 0 mushanju 12 18 kinana ninga 0 mushanju 0 ishatu 0 mwenda 0 munana atano nemu tugarukire mu ya Airtel ko bure bwinji no shanga abantu Airtel mye bine hoka Airtime kakumara 0 mushanju 0 ishatu ashatu ni ishatu kinana ni 2 nagabe yomwa 0 mushanju 04 0704 33 82 32 0704 33 82 32 ninga 0777 12 18 kinana Mukama witasimwe ogwenda businje aneti omushongozi wa gospel ayashongwire eceshongoro echakendu kureba hindijire intangara mnonga inamba zeze simu yazi tushomera konkati zikoze seje ahabo kuba ogwo mucyo kureba haninga shomukaza wori kureba akikiriza Yesu kubo mujinwa magaraji yatugambira ngo mizire obwari atari kusacinga ayino mushija atebeka ino mushwerebwe mwene mutamuteganisa esimwejo muzikoze se ombwiro bushikire mwabanu mwenda beshongore mereke takata bangore kaye takata bangora makage turi kutera ombwiro butashyikire program ni NDYAMUSIIMANTA inchiriza tumureho netugaruka turi kushoma ubutumwa bwanyu
bisabo nerizoba nakora. How many know who I am? Ruhanga natumanya, ruhanga namanye bitu byona embere yo rukurabamo yona nagicenga je. Iwe cyawe bimwegekere, utebyanje byona nabikwereza abani wategeka. Manya hine echo kwikaho ukajota hatingoreki. Oteji ntitebezo. Tarondije wora atugambire apart from your God. Tarondije wora atugambire apart from ruhanga wawe. Yesu wawe wicirize nuwo woyine kuba no kigambira taruhondisha yiwo kora ahurre cyakufunza kikakumiga kikakusindika hakidongo ha hine kusindika otintore otinete nobona kukigambira hangani njana abasabuta kibasa wabo ine mwenteka tekejo obeno mangu toka mwicirize konka wano manyangu wicirize ngo ategece byawe byona ategece amagaraga we gona bimugambire no bwakureba nikiremera kitanko urushozi uruhango njya urushozi ngo tukubase kurenga nicyo kintu cyango kimwegekere mugirote byanje nija ndyaho misho gawe nija kugambere byanje byona zaho bimushoboro techo nabikuhereza ni worukumanya ahasigara tegeke ntwenda kusima batsindikira ubutumwa abantu baturebero makaganyu we salute you mwe bari kutureba mwe bari kunda program NDYAMUSIIMANTA ezo nembabazi ntuzete mbabaza wo kuba tukirajuro tuteka mu guhanga uteka ho TV West ore program NDYAMUSIIMANTA twenda kuramisa Justin na John Mary ntubakunda mnonga kandi mwe bari kure program NDYAMUSIIMANTA bar Kampala aho of course abantu ba Kampala tubasalute injira abantu ba Kampala kandi mutukunda kandi mukunda program NDYAMUSIIMANTA mwe bare mnonga tingamba Kampala yonka ababushenyi intungamo abibanda ahimuriyo mutureberaho n'abanyambarira bitu ahakashozi bomba mwe bare kunda program NDYAMUSIIMANTA netubakunda mnonga abatsindikira messages aha mikutu yitu Facebook Twitter WhatsApp thank you so much kandi nindeba Kanyes JJB aha Facebook yaje good morning Claire I'm watching from Rukunjiri municipality. I love your program. Nagira ngwenda museze yetu zindikire ekayeye yona na nabana be no mchara weye. Thank you so much Kanyes J. Ogundugumisiriza Julius nagira ati nyowendi katanoga bagahwe Isinjiro district. Abantu bisinjiro ebyaro byone byo muri Isinjiro ntubakunda kandi mwe bare kureba program NDYAMUSIIMANTA. Mutabazi Florence nagira ati hello Madam Claire. Naja tuwe bare kutereza ni nyendeza sande nungi abazire banje abakitagwenda buhanda. Mr. Mutabazi Francis na Grace Mutabazi kandi yayendeza daddy weye amazarwa marungi yagira ati daddy I count on you. Daddy wa Mutabazi Florence omwami Mutabazi Francis nitwendeza amazarwa marungi ngunuka hangare ngumukama gumacu kuturindire obwire bwona. Ogunarnito Lawrence nagira ati Claire ninye arnito Lawrence owakizimbi kigaramashema ndamukiza abantu bona bakigaramashema no mukazi wanje Immaculate twakora musya kandi arnito Lawrence yabaro kutukunda abantu bakigarama shema yona nitubakunda kandi mwe bari no kureba program NDYAMUSIIMANTA. Ogunagira ati ni Julius nagira tuwe bare Claire nayendeza sande nungi bona abara nayendeza sande nungi bona abaramanya Julius Mama Rita owobushera kitumba kabare. Mama Rita owobushera kitumba kabare netukunda mnonga n'abantu bawe n'aba customers bawe bona aho kwantumanyangu nibateko kuja kunywa bushera. Mwene Mama Rita ba customers bawe bona na niwe mwe bare mnongo kuna program NDYAMUSIIMANTA esha hankezi ni manya hina bashitamera ho mu hoteli yawe ne banywa kashera ka wakwa kenchiga bagambere ngo ntubakunda mnonga kandi niwe Mama Rita ntukunda mnonga. Mwe bare mnonga abambatambira ni to program NDYAMUSIIMANTA ntubakunda mnonga kandi mwe bare shuare na no kutuhereza amani no mutugariza amani mwana mutsindikira messages zezi tumanya ngo people are watching the program. Tumanya ngo abantu bariyo nito ni batambira nito. Ekigambo kitu cyo rizoba ecayebemberwa Reverend Aron Turamyomwe yatugambire bigambo birunje mnonga kandi tushabangwe bigambebi bitushembusye esandeze yitwaza kutandika. Ningashe yitwatandike rizuba bitutware kurunji aho ko byo ebigambo biri kugariza mwamani mureke turemera harukiri
mureke tureke kujegajega hakije cyakutengeso kendo toroku ozo wo mufumu togireyo owarahanga togireyo ohendera mweno orinkata ku balancinga toyemerire hamwe kajiro tereka mpamera harukiro rwa Yesu Kristo nowo mufumu ozayo konka togireyo mwene hatebyo nibiya konka Reverend yatugariza mwamani mureke tuombeke enju yitu ahamusinje ogugomere mureke tureke kombeka ahamushenyi injura neja kwijerya yihunga ogwo mushenyi ne gutwara mweni wakora abo kiriyo mukujegajega injura yihunga yish netekwa kugendana konka ko kubohamira harukiri omusinje guryo gugumere believe me toyina horkuza notekwa kuhamera harukiri omusinje nuguba gugumire oyombekire omuri Yesu Kristo kubo mujino wamagara gawe mureke tumwikirize ebyasigara tubimuhereze ahi waturebera hona we salute you omumaka gawe abantu betebekasa kuzahamaramizo mwebare mnongo kunda program NDYAMUSIIMANTA candidate classes P7 P senior 4 senior 6 we wish you all the best ntugirangwe kikuru mwe kwa serhanga ebyanyu nabimanya mu mwetembe mwegecere mugirengwe imyaka yitushomire yona hatutwayija finals we are here oturebe nko kuturi twandike bishiri nayija kubibara byamo waine clear mirembe no watambira nawe kuruga hasha 3 mpaka hasha 5 nyenda kwendeza sande nungi sande rukwendera kwezi 10 ngwe kubere yihorere ekubere nungi obo Yesu Kristo ari omujunu witu bye bye